UMLA ke Nyau Amlarem Constituency Malak Menrimbui, Ubedeiru U Chief Advisor ke Sorkar Jilla, minta kala sengi ublay lai pauterik unailur, ulapli yu umau nongrim jongka building methamai ke School Pedengkarong Government LP School West Jainta Hills District. Ya kani ke school, latai ha ke jinglut ke ba saupu saulak kendai punyau hajar, sauspa saupu pratingka, lingba ke jingerap pisa na ketenat puli putih ke baha bahapo ke Mission Education Phase 2. Ke jingyo ya kani ke school building themai, ke dei lingba ke jingtri shitom jung uwahe shnong uma ki pochna, ubelapen sngong shu MLA ya ke jingdon kam jung ki kampen roy hapo ke shnong kathau. Ya ke jingalang ha kani ke sngi, lapen ya di uwahe shnong ke Pedengkarong ma ki pochna, layo ru ke jingkren priang no uma Silverstar Sumer head teacher, ha ke jingdon lang uma Silamin SDSEO Amlarem, malam di bok Sumer ex MDC ki kena school kinong hikai na lor iwidi. Hal jaka rengkat kinong hikai ba snom kinong sa khasnobha ki kena school kilong kene kilong pa jong snom Pedengkarong rengkat ba sa khasnobha baniran lang bania sakhilang ya kane hingkit non buram ya kane ka ying school mai jong Pedengkarong Government LP School. Inauguration of Pedengkarong Government School by Sri Lakshman Rumbul, Bakalam A, in presence of H. Comfort Star Lamin, in charge of SDSU Amrem, Sri Kamaliel LC Namlin, and SDU Amrem, Sri Comment Porshna Vaishnav Pedengkarong on 30th of September 2024. Sanction among South Saulak, like Nyojar, South Pak, South Ukra, or the Mission Education Phase 2. Oblesh Bun, Canadian School, Kadai, Mantaraski, Lakle. Ubawan buat ayah kacipin Ibang rita udongin risa junong Galade yade Anda nuheiru Wanu pleiru Uang ya obey rap Ya gitu kibayrap Galade yade Anam dan manam no bala Kajing trace tom kajong pi Kajing ateli jong pi posner Snok Pedengkarong Kami kata kebenaran je pi. Kibon ginong ikman mata. Kilai kelem ke kajaka ban.
bagi kwa pengkela ngaong pengkelaswa kum nawa penroy yang imlang sama ni ngilong ng mikmat ngim kwa balik perta sawe syar tengiwan perta hapok si jongi kumno bangin yo ya karagapal baro gibriu yaot ya te kesurok namrem syapring sikap ngala ngakwa ben ongipi katu kesurok hakasi putrik ubnai aklas ubnai September ladek sangsonnya ka hak syuruklut kita gini ginong mikmat harus nem ngilayo kesurok hapo amlat khur hatang buli surok dan sikap surok darang surok amlanai surok muput surok dan tering ngide ginong mikmat iba pek ya kakia kasyan ngilayo egi school hapo pamtubo ngilayo ya ka school hapo darang hapo padu terte ngilayo ya ka yung school hapo trangbelam hapo primary school ngilayo bante ya ka dispensary hapo ayurvedic dispensary hapo trangbelam bat hapo nombre kita gini ginong mikmat om ban supende yo padba ngikwa ban kren dakikam nawanang ne ban kren dakikam kumba ubabu ulaong mene banganga wanang ne nado bangalong nom likmat ngiwan play yang opa primary jongpi ngitlayo yang kisurok layo umbam di layo yang communication layo yang school layo ya kasap sentar jongpi hoy langbon kibangin ka nin sa trekam repiro pilan peke kunaw mano ue iba trekam na benta kajingpit kajingbiang kajangpi tangata